lebih sada. Sadaman Depari. Man badu ka mana berumah liala si pasar telunari sekala kamu wakili sa kujenda idampingin du sinua jenda mari. Iya, mankam kalimbubu kami si berberi meliala. Salah sada mari rekam kujenda damping inu sembuyak anu sinu haji. Gelah malam kai atai semiliala mergana ibas kersadan arindu. Iya. Ya ma kam kalimbubu kami depari mergana rikuras miliala mergana. Allah ketadingan benda tua bagai pe si perdemui kam kerina bas kalimbubu kami sinu haji mergana. Rikut perdemui bapa bagai pe perdemui anak. Ngokam pulung je kerina. Ngomengoseh karena kampil sisa iya. Halo kendu corong enda di. Man badu kam kerina tun sembuyak kami. Lah ketadingin pesi perdemui halina pikir bagai pe anak David Munte Mergana. Ras kita kerina si pulung aina ngusah kena man bata kampil ras isap ras belau. Masih sungguh mereka kata kampil bagai. Iya, kai kata kampil man badu ka manak bro kami. Iya ma. Sueras percakapan taribinai. Ngomenda kita rebinai arih sajang encala bagai kam terang kam pulung jadi binai kena puang si madadarah kalibu si madadarah rikuras teman di sudalanan. Sajar binai suer menghemat waktu labung kurangi kehamatan kami anak buru nurikut anak buru menterindu. Atai kami miner bicara-bicara. Bicara bes percakapan tabinai isungkun kami sajan talik perubahan talang nang dangi kam uga kinakap numa. Aglah baca teruskan ke acara bagai surah-surah kami. Buru piring. Buru piring cinter kamu lebay. Bagi kendu cakap kami. Ribinai gosuai arihta makanai pedalan da dua. Melihat sada depari sada. Meliala mergana sini Bandung ay agi kami si kenal. Ngerana ribinai ras anak na indah. Aku lah terban aku berkat anakku dahi kaina. Kai kerisi berikan naman kaina alokan kaina adik keripun kaina pikariku Bandung beriah hukurku adik tadi pibas kaina beriah hukurku. Nina si kenal nandangi anak na indah. Aglah ngutah kaina sinu haji. Manggau, ya, aina siti pesan man kaina. Di, teruskan. Iya, jadi bas percakapan ta si binai ma, karena percakapan ta si binai, melabuli perubahan bas kam si madadara. Rikuras teman di sudalanan. Iya, ai bujur ma, kemerahan depari. Iya, seken karena kampil ke atenang dangi kelimbuta. Ya permen puang ni puang kami ginting mergana ibas bergin seribinai ngomeng dari tersingit-singit recakap karena surah-surah kalimbubu kami sinu haji mergana MK rekedandankan ibas wari Senen turangku kami buru milala buru depari bere-bere ginting ngonahkan panaras di bata ngor binar penguai arihta sajarnca ibas rebinai langa bagai kam termenaje pulung kam permen kami kerina narik oras silih kami. Jadi ibas percakapan tabinai labung kurangi kehamatan guna ngeman waktu kita kan melala dengan kel acara si harus dalam kami ada berusi ngukurin itu. Lik ngenda perubahan kena percakapan tabinai endang saya penunggun kami.
nga cair mentuakan. Ania. Iya. Li jay kalibubuno. Sungkun kalibubuno. Ah, bagai iya. Ya, Bang Kila. Ade nangau bagai nindu, ngau bagai kami lanai boleh perubahan. Iya, bujur. Iya, man bantah salami kalimbuta gelah banci kita surut si teruskan. Iya. Ya, David Yogi salam bolang sama Mama. Ya, kita penak beru banci kita surut. Ah, surut kita kerina gelah sisikapkan karena peralatan si kaikin ngoi surakan kita ibas nangkin na mata warenda. Asakai peralatan tasibinai. Ah, karena tudung-tudung. Morah-morah. Kam simbawa kabel berkat kita. Simbawa kabel baik. Kam simbawa wis arahin dah kam. Kelilingi lewe batang. Kelilingi batang. Iya. Iya, cabitkin kena kerawis. Ah, enda nandai buru sembiring berkat kami nindu. Nehken kata tenah sisir kendu nandai kami nindu. Seken totono. Kalimbubu kami Sinu Haji Mergana nandai kami buru sembiring mergana ibas kata tenah lu ibas kalenda kami anak berudu labonogan kena surah-surandu ijandu ba ibas kata tenah lu anakku teman nandena kune pepagi ibas sada paksa terujung pagi geluhku persada-sada pagi arih nu ras turang doy ras seninan doy ras bapan doy kerina ipeseh ngeme papagit kena tudung-tudungku emkap kena murah manah-manah nangdangi kalimbubuta milala mergana rikur ras depari mergana gelah tuhu anakku teman nandena Bapak David malam pagi ateiku guna natap-natap tanah di batanari ibas karena keresadan arih dukam krina kalimbubu kami guna ngalaukan kena tudung-tudung singgo bekas tenun buru milala buru depari dube si bere-bere ginting munte bagai-bagai dube tenah kata tenah kalimbubu kami buru sembiring nangdangi kami anak buru riko permen kami kerina anak kalimbubu kami jadi bagai-bagai puang ni puang kami depari mergana milala mergana ibas kersadan arihta ibas klausen keberkatan turangku kami buru sembiring morah olah morah saf kalimbubu kami gia ibas waris kalenda berkat dirindu ngadap ku tanah di bata alokonlah kali aru meriah ukur karena tudung-tudung singgo isikapkan turangku kami nang dangi kam morah pepagi atendu olah kelempagi mambur iluh duku tenten ndabuh ku tanah adi sempat kelempagi karena iluh dan ndabuh ku tanah kalimbubu kami lakul pagi malam atiku natap-natap itanah surga nari bagam dube pesan turangku kami buru sembiring terlebih man bandu kampuang ni puang kami ginting mergana bagai-bagai puang ni puang kami
Munte Mergana, Kemin Mergana, lah ketadingan kampuang ni puang kami barus Mergana. Ibas sangkut nakal kari uis nang dang ikam puang ni puang kami, kam ginting Mergana, Kemin Mergana barus Mergana. Olah kelapa pagi sempat dabuh kel iluh ku tenten dabuh ku tanah kalimbubu kami enda isakan kami kerana tudung-tudung turangku kami nandangi kampuang kami si Madadarah gelah tuhu iwas kersadan arindo pagi kini kampuang kami si Madadarah rikuras teman sudalanan malam pagi ate turangku kami guna natap-natap ku tanah di Batanari. Jadi bagai-bagai puang ni puang kami kalimbubu kami baru Sinu Haji Mergana karena kata tenah turangku ngomenda asang asup gegeh kami anak berundu ngomenda ia lakukan kami saja ngenca puang ni puang kami ijakan kurang lebih nah karena pengaturan kami ibas perdalan adat nang dangi kam kalimbu kami berikut puang ni puang kami olah kel sangkut ukur lu kalimbu kami kan toto ras pasu-pasunulah gelah kalimbu kami Sinu Haji Mergana pedas pagi terapul banci pagi sial lemen kami kerina sikut rasa geluh anak baru rikuras anak baru menteri nak kerina anak bekas toto ras pasu-pasunu puang ni puang kami. Jadi bagai-bagai kalimbu kami ibas sangkat nak kari uis karena manah-manah nandangi kam milala Mergana rikut depari Mergana sangkut tama kejuah-juahan lah pagiman bandu kam kerina puang ni puang kami terlebih sangkut kejuah-juahin nandangin kalimbu kami Sinu Haji Mergana. Iya berkat kam kujabu kalimbuta depari. Iya, depari lebih ya. Iya, cabinkan. Cabinkan lah. Kerina kam depari, rikuros teman di sudalan kerinana, resadatan kam kerina ngalaukan karena manah-manah turangku kami buru sembiring. Iya, sekenca sangkut kenca uisai ibarat kalimbu buta, ku pinggir kalimbu buta gelah buat surut kami. Gelah banci ipoto buat dokumentasi. Iya bagai-bagai puang kami depari Mergana ibas sangkut nak karena tudung-tudung buru sembiring nang dangi kam sangkut kejuah-juahan lah pagi jedanari kulebay suh pagi surau-surau permen kami rikurah kesehatan silih kami Sinu Haji Mergana. Iya ais si buru milala radu kakena iya ayo yogi sabinkan iya adi ngosangkan uis ku pinggir kam iya man bandu kam tukang foto atur ya ugama kam jile sebab ada kenangan seumur hidup. Iya, adi nggo sangkat salami kalimbuta gelah berkat kita ku puas puang si Madadarah MK Munte Mergana rikuras teman sedalanan. Iya. Iya, kerina kam teman sendalan Munte Mergana resada kam kerina guna ngalaukan tudung-tudung turang kubur sembiring buru depari si bere-bere ginting. Iya, adi nggo tampai kena bulang-bulang ku samping kam gelah buat foto kenangan ku samping kam rikut rekam puang kami si Madadarah depari Mergana resada kam jekrina. Iya, adi nggo sangkat salami kalimbu buta gelah banci kita surut. Iya, bagai-bagai puang ni puang kami Kamilala Mergana depari Mergana ala ketadingan kam benda tua
bagai besi perdemui bas kalibu kami Sinu Haji Karinana Riko ras puang ni puang kami ginting mergana kemit mergana bagai pebarus mergana gendang teda labu gendang siasakan kalibu saja persada-sada gencan dandu ijak rebas dabuh dagung jai kam karinga di landek man bandu kami serjabatan kami atur gendang du